Wirigiro bwakwa mulithiria wa Meru TV uri na Jumatano indongi hiri tariki 15 mweri ni 10 mwaka ni 2025 kakwajeweni kilinteto cia Meru TV muthenya bitawa Tiri Mbabu twambere na nteto cia Kieba hara wari Prime Minister na Kinya mubunge wa icio mbunge kia Lang'ata county ya Nairobi Raila Amolo Odinga hareketie utotoro bwawe mututi Raila akwire rwari rukiri ari nthigurune ya India. Raila arari na miaka 80 no kaboya Raila Amolo Odinga na na mbere na nteto cietu nendi aritani na ciariba maraene primary hirera ya thirurujine icio mbunge kia Igembe Central ni bomurite hukongwira kithima kira barenjiro ni mbunge wo rani honorable Dan Kele harabu wite ko kaita kara yani bedrite bakiura ruwe hendu kaitene ka batura ruwe ringi mwandiki wetu wante to murithi waba no wina riboti nabo aritani akari na aturi na alitoa baskuru ya maraene re ndene ya thirujine ni baumirite na gukena gukunene nuntu bambo wira inji tukeni na skulu iji ne thirikari inene igwatanirite na mubunge wa Ruteruru ura wikenya Dan Kele mwalimu munene akiaria na coketie nkatho nyingi muno ke mubunge wa Ruteruru ura wikenya Dan Kele nuntu bwa kubenjera mbo iji iria kuga ne banoketie mirigo eminene ya kugura nduji o amwe na gutakagita kanene muno bagita gutacia ruji kuntukura ja mwese ni azinzite skuru no uranya na boroba rutumira bere bara kamdarune na ngarlons na mwana kuma kundukutu mpeketoni anangele ni rui na ni almost 6 kilometers akamate rui. It is a very big relief to the learners and to the teachers, to the school at the lunch. No to magurira lunch. To na relief. Kiri masimu tuka durano. Namberena to na relief to asanga. Biasa kurarui. We are lucky. na bwarimu bakiaria kinya bone bagwiritwe nuntu nandi skulu yao ne twikite ya green kinya kethira iri Rwanda nuntu ni bombete guciandira intobira bikuoneka ja sukuma spinach na intobinge bibinge o amwe na tumari aritoneka ndene ya Rwanda akari ibakathite itagaria riri na njira inene Tito swageria mwesimi wa Kelenkatho nuntu bo tuturira ruwe area yetu ya Malaene na itotethekete muno nontu bakwithira twatacia ruwe kuraya lakini thai tukumba kuyukia ruwe ukue na irutetete tinya kikurima kwanda sukuma cietu na matuma na itotetheka muno na itukuiboya mwasimu akele atharimwe sana no ituguromba tuongele pipe nikenda ruru rwaturumba kukusa kuma kembwa hole rokinya nanturene cietu nikenda babate gumbo kinyila naro re bomboronera kue mbere buruka ngucokera murungu nkatho no ntubwa kwithirwa atwete kanya kwithirwa tukirita ngwe skuru iyi kaitene kara twina mubunge okuthikiria antu na ushugulikira antu kuringana na mahitaji yao mbere burungu kimwire ibwega kabisa no ntubwa gutega ana grade 9 bari kwithwa bakithoma retina kimuti lakini thai na twakire kirasi and we are grateful na murungu amutharimete na mbere kuoleliana bau na ridhore kiao uwe nakyo oyele tukaiboya Bruno tubo trombera ruwe skuru iturai na thina erui inene nonto turatura kura ruwe 2500 per week 5 liters tank kendana at least bona ro kunywa lakini thaya na bairu kunda batura bakaina ruo bakaithia mantu ya manene kuringana na ruwe ruingite ndene skuru kone ndia wikwira mheshimiwa Dan Kele boya nete na mbere otulobira into kuma ke President Ruto ke mwaka skulu the Center of Excellence nonto kaiti it is a growing school ne kurita kuringana population ira turari nyo last year neto nyo thai no katwitite twikura
na itukuromba ete na mbere utolele na ritho reke au watolele tikenda na atwi tomba kuthithia mantu ya mea onto skuru etha itukumba kwanda matuma ya tionekana ndo anda twaandite sukuma twaandite miti kathumba ira twaeni antu ba KWS na bando no tushirikiana tukuromba twite na mbere ushirikiana na ofisi ya mheshimiwa Kile kenda tumba wita na mbere kendenya mathomo yetu yeta na mbere yayukira no tunoka yete yayukira kuringana na tumite na aturithai murithi wa banki reportera Meru TV ku majamirigo ni ya Igembe maraene athiru rujine. Ibaya sana mwandiki wetu wa Nteto murithi wa bantu baribotu na njira inkinyaniro nore mbura iri akwe kura nende gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ithingia na rurite mubango yokoya na mbeu cia kwanda nikenda kutira kuri na bya kwana akiariarikirwe serious board gavana awite mubango yoyo atira harimi ni bakona mbeu ire bakubatara na kureo nkuluki nongelete atikoya na kwa mbeu kukadhi atiro ni kweyanwa kwa mboleo ile kwa kirisi mbunge bionde yabra mwandiki wetu wa Nteto mwende wa Laiboni au Tareria na yantuko ya ruare gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ithingia na ruorete mutaratara yo kuoya na mbeu kiri arimi arakinyete kiri sirio mbondi ya Kiru arakiaria wete ari na mutaratara yo tiela arimi bonthe ba Meru kaunti ni bakuona mbeu bura kupatere mbeu ni rejire goro into kya mbere na nture mbere kutuganiria ni antu bana ndui kwe konge borai kwa mbeu ene kaneri ndene ya Meru ije niturite mbeu tukimenya ontura yina mbeu ire yandrawa na ntureji ire teri mbeu ire batire kwandwa rutere rurwa Kiigwa twina variety kana twina mbeu type itandatu kilo cionthe ira twina cio tukaeya na kiri Meru ni ngiri 58 maana yana ya 26 kilo kana pakiti ira sie packed 2 kg per packet ni ngiri 29 maneri ye 13 ule kumino bangire cyane mibero mateme kamwire gavana wetu no gite au kama bila nyurani ya kwere Jumapili jokerekia bila ndio kino rustandi mwisho koinga kabisa au bana yombeo ete melapeta na unange koronchero nyo neonera onchero bore yake ndwa na anya urende koyo koronchero mubira na koronchero mbeo urende koyo aita na mbere ari wankulukia kilo ngiri 58 cia mbeu ikanenkanirwo kuonthe Meru untu akuate mbeu akikinya batalaise mauru yanthe kuma kiri thirikari nene nikinyete sirio mbondi ya Meru akiwa atiela yukinyela arimi muno kiri sirio mbondi ye yakirwe na nikenda bakanisia ngarama ya wito micho wetu ya antu bara batina uwezo kinakethera nagwe ikuona itwire twinde endi muno bara tubatire gutethia na mbeu tia tubara batina uwezo bakura mbeu loi nikenda kinyabo tubaukiria twithirikari ya Meru County kenda twithira twina maketha ya mea ni lazima twabonekera mbeu kwina program ya thirikari ra nene ya kureta fertilizer subsidized kana fertilizer ile ni itwe maguri tesa basawa so kinya fertilizer ni yitengi kinyite Kristo ye twira nene ya mutindwa na twina mubango yo kureta ya kinyara toka distribute kiri sub counties including the sub county kanisa safari yenu wita kwira mutindwa kana wita kwira kuraya tuboretere akuine kenda kumba kugurira akuine kiripotera Meru TV kuma Kiru bore mbeta wa mwende wa Laiboni na mbere na Nteto cietu arimi kuma isio mbunge kia Tigania East basi umiritio kadha mbunge wo mheshimiwa Mpurwa Buru na ntuba kubaretera mboleo akuina bo haraba kere bwite kwa kaita karaya ni bedrite baito swa mboleo kuraya hitaliere ni riwati mbaru ni waziri wa urimi ya kaunti ya Meru Janaro Gatangui harawite bo bedrikari ya kaunti ya Meru bakatira bakwa arimi mbeu cia kwanda ya bramo ndikiwetu wa Nteto Adams Muturia wa Thirinja au Tareria
arimi kuma gicigo mbunge iketiganisti muno subcontent ngene centro bichumirite no katha mubunge we shombu ketiganisti mporo wa bori kumane nao kumba kwitha kibaretera report ya fertilizer nterecha tigane centro arani baba wite ko kabere bethirite bakira thina kumba kwitha gita kura fertilizer nterecha mutinda mawa kana kinya nterecha murere ende monkera thiba kumba kwitha weka mukira fertilizer ya kwina bo katho gucokia no tugwa mweciwa wetu mporo wa bori no tugwa kuturetera fertilizer kwina wetu mikindori mbere ni twari ya thina muno tureta kwira fertilizer Meru nara sent kwa Siriombondi nenge tukagira mauga ya undrare ya thina muno no twendera fertilizer nyingi lakini okulokela transport tware mawano ukinyithia fertilizer na undre sokia nkatho na cia mwanya sana no ba kwithira mwankaza ikwena senchi no ba visira inya turetaria kwena batwe tukethera tutumira transport nyingi nkatho ngucokia nkulugino ntu bokureterwa fertilizer gwe tureteri ni mwezi wa mporo kawibwa ni nyankulugino ntumbere tureta kuira fertilizer mutindwa ndithai tukuita turamikindori yani mwezi wa mporo tutatugite muno ya undaira maua kana kaira mutindo nende na iru ambe ya ira na nkuira itare ringe na ntona ko ina thina mbe yana ngatethuka ndi murimi na fertilizer ene tethetie na impanda into bikagwa kuringana na kusonze manager we shombu ketiganisti afwe murikira nga awe tempora bori yukete talira kumba kwithira kireta report ya fertilizer nterecha mikinduri nyuma kona thina ira rimbethirite bakira wakaita karaya arabethirite bakira fertilizer nterecha murire mawa kana kinya mutindwa akiwa na ndege shombu ketiganisti kombete kwethege kunekana kwethege na report yele emori toro murire ngire nterecha tigane centro nterecha mikinduri kenda kuwa Mheshimiwa Mpuro ekuromba story twithira twini ono ntumi betu ba mikinduri na kiuchona takatha baita kugura fertilizer na aramurire na bangi baita tauni na baita maua Mheshimiwa kuona mantu iyo baregera sana aromba story twini o mikinduri na kumari umiromba ni umbite utetia antu betu sana batitumera ngarama wita kugura fertilizer kuraya bamira mikinduri ya no tukumarira yombere kwa njire kuretwa itonete mwanya ninya production irio Kenya numbere kwethera igatakia kwende intugera kwenda kugakia maana sana antu betu batiganie centro sana na batiganie istiombe ibamenye thirikari si ubashulikira na atongoria betu bairende ubatete twanjirire William Samoei Ruto twetaki abangavana tukiaki MP wetu batiganie bairende ubatetia na bwankwenda baira bakamama ibature mapema beba ure fertilizer no twire othaina ni areterwe beba ure bachine na kura kenda batike kwanda lit no twitu compresa yomba kuri akwana muno batu antu ba alemafu itware mawe weta unto kuraya lakini thai toto tumira transport yenene ko ya mikindori kenda to kwamba kinyela fertilizer to kinyela mote vya mainge kuma ya mbavi kuma ya ndevi na kinyei bandre oteo gusimbukana inya no ntobo batu itoweretwe muno no sokia nkatho muno ndene ya tigania centro etorara mikinduri waziri wa urimi ya kaunti ya Meru Njanazi Okatango inombecha kwitheka thamporo wa bori nontu bakumba kwithagitira kureta report nterecha mikinduri akiwa bageta na mbere kwitha kiwataneke ndotira rimba kumba bakiunika orawite bakaria thirikari ya kaunti ya Meru na bakumba kwithira gitetheria arimi na mbeo ya kwanda nyuma mporo wa bori kumba kwithira kireta fertilizer na chokerie katho muno mujumbe wa irieje honorable Mpuro wa bori nyombeji nwe wa kanirie yeja tontu boga ya gwa atalirie kugira njega ou tutinde kuona nyagu ikafatalize riko yeje lakini nukuona space njega ikidietetwe na nitheri na ite congested na kinyaba taraje wingi yeja mutike kanga na space ne atutukabuteli na tukabwekira next week be week jana nibubu atuteria kunenganira kire arimi nontu boiboije thina ciari kiripoti na Meru TV kumatiani mbechanda msimuturia wathirinja Iboya sana mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturia wa Thirinja nontu bori botu na Stephen Mawera urani bishop wa Sinodi ya Nkobo na umirete na kuria Meru kusiandikithia ringi kura uri wandikithania bubwetete na mbere na rekinya uretia Kenya kurombera baraba kuria na thirikari na kinya baraba ume watambaru akirekeria na rombeto rumo na ngwataniro
kaita kaka siasa, kaita kaithurano na kinya nyuma ya ithurano. Yabra mwandiki wetu wa Nteto Jeff Gituma autairia. Nawe Bishop Stephen Mawira, Bishop wa Sinondi ya Nkubu, kinyawe Nandi, nongerete mugambo jwawe kiria Kristo na kubera nibaumire na nambe nene bachiandikithia jaringi kura na bameandikithia ntuku ya kuringa kura nibethere bakiumira na kumiringa. Itwete tukajukie kura. Kwamba kwethera we baraba te kumenya kura ni kujukua twamberie ni campaign tugiantu ibajuke kura ende nabo gakarata keba we ranto bajuke kura no tajukia ambojukie no ro na kura orote na yore tumwira gite atea ajuke kura. Itwete tanto ara tukagura atongeria 2027 te kwari yake gwatuma tweta na mbere kuthura atongeria ne kujukia kura na ntuku ekura wenda kuringai kura. Niarankuruki Bishop Ujo oritia Kristo gwika marombene ya siasa baria bathuri na kura na kinya aregani na thirikari. Torombere ni ndeguru yetu muno na bigrie rigatire torombera tongeria betu bonde muntu onde weto mutongeria twite ni marune jetu tubarombere nikenda mwathani abatongeria nikenda mwathani abatumira kou rombere ni atongeria ndugate bonde mutongeria wonde kuona ne musiasa mwegeni narego marombeni bowe bakenda bwe 10 endekithia yawe ni kwithire kwina ngwataniro na urumwe kagita ga siasa na kinya nyuma ya ithurano. Let us maintain peace. Let us be advocates of peace. Kule Kenya na tukaringa na ikathira twetere gipindi kyo kingi ko ukamenana na mutano nyakwe kanomenana na mwaro nyakwe kanomenana na mukristo ngeno ntubaye wakura twete na mbere kwira mwathani na tongerie ndeguro yetu egite ukiri na there mbere kura igitara kura na nyume kura ara benge bakora koranya ito twere ndeguro egi ito neta ya menge nyume kura ro karikaga ikwethera kwena gwiteka kwa tharike ito kuringana 2007 kuri ngonto bara gwitekaneria igwetekera tharike na ndetweka nije turiuga atiri tharike geteka kairi Kenya twere mwathani mbere turinga kura na kura iringwe na kura ithire tharike igeteka. Ukiripotera Meru TV Beta Jeff Wagitumam. Ibya Jeff Wagituma na bo batongori ni bomerete kwareria ukoni kari ari akojirirwa mairi 3 araba wete bamwe babaraba wa wantam nikenda kwangaratania musemano ya ngavana Mutuma Kabare atongore bani borete akari kuria na dhere na kinya bete kire siasa siathurana county ya Meru ugulokini borete kwata ambaru wete na mbere. Bamwe batongerea ja kaunti ya Meru ni bashumirite kwariria makarika ja kujirirwe maili 3 kiremo chemano jwa kuruguria mubira jwa gavana Mutuma Skap arega kundi ganto bakaiba igekanirwa bakiuga wantam kagita gavana Mutuma na seneta Kadhuri Muronge baragiria mwingi ini gwete mwangi kiremitandao
kuringana tongere baba gakundi gakaretu ne siasa regani na thirikari ya Mutuma nikenda kwangaratania mambura bakirotithira kiara warenga bana Kawira Mwangaza ndenda kwira Meru te one term Meru inyate two term Meru ne maendeleo na wore orauga one term nara na wonge no orauga chite chiana ma muntu ore karari mundu wa maendeleo na mundu wa gintu kikirathithika ukeja kutho imutongeria na note kuigua ukigwirani rwi muchemano jo muntu uthete gwita muchemano jora kenda wita kwina one term atia ndenda kuga atiri antu bara nona bari kando kabisa na mbicha yao neonekana bari kando kabisa ni nyabongo batari na imani na ore bakuga koikonye ni antu bara bari na handouts kwira ugo politically kuthori ngavana ka kuthori uri mutongeri nyo wa munanda tigane nya kia ngavana wa munanda nini equation yekue kwasi politically ne thirere ndi batu turendo kwira atiri twetamiru twanogiru sarakasi ciaku na ndendo kwira aja miru utukeja kwa iria kaire ndi amwe na bobo Edwin kiongozi ariuga makarika jaja kumanite na atongere kurema gukinyira mukari wa Kawithira maturene na rejumu thoro akari baba bare na juu batu tuteba one term na muntu mwero one term te amiru bauga one term te twenda toera one term te William Ruto lero one term te Kithure Kindiki kana mpuru abuli lero one term kana atongeria bangi kira nkuga ni mutongeria wona amiru bena thina nagwe kara mthina ntu bakuciuria thina ejiri inairi kara mthiuria ni kinontu ndero one term mathina ja moja rija nontu bakwithira ndene ya mero gwikari ukeja kwitha mutongeria ate kuonekana kiri antu bawe mutongeria ate gwikia maendeleo mutongeria ate kwira antu twitite atia ke muthia bageta against ugo nontu ri ugwe unenkeri gite kiu kenda ukiria mwananchi ko nkonda kuromba miro betu twithira twine heshima lakini aibwira ndironere ndene mairita twikaroneka kaire antu betu nontu batu tukathuria William Ruto tuthuria Kithure Kindiki maendeleo jara turingithira tukiona antu betu twage ntore mawaziri ba Mutuma bakuromba gutonya maturene nikenda gutetheria ngabana Mutuma ukinyane kiroto ari nakyo kire ya Miru bwe bole mawaziri ba ngavana wetu Reverend Mutuma twithingia na Deputy Governor Linda Kiome. You need to pull up your socks. The reason why Governor wetu tuije ale CEO wa Meru County ikyo no tubotaria kenda botonya mashinani botonya na aja mashinani botorimbi bokuthithia na ikyo no tukona ja waziri wa sport Bonelias Murega Julius akiumaraga atura batutu na Governor Cup kuna michezo kuendelea na aja na batutu vijana tukagwira ndio nto bou kwa winyi tukwenda kuona mawaziri kwa the balance tukwenda kuona waziri kwa the health tukaenda kuona waziri kwa the agriculture antu ibatonye mashinani kwa the naja bojite kwa na mpempe batu tukaona ile mantu ke social media itone le mantu ki on the ground umeni ofisini nande tigeni gutona ya mantu mitandaone itwambirie kubuigwa mashinani itwambirie obuigwa mashinani ungavana akunga atikuona torono ntobokana kamero atetheka kinya babwe umireni for example itokuona beria sura bakuthithia itokuona bagatangugura bagwita ngugi itokuona mawaziri pamwe bethithia ubange batekuthithio ubange bakuthithia pull up your socks kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Beta Mutugi wa Kiambi. Ibaya sana mwandiki wetu wa Nteto Mutugi Kiambi nonto baribotu na njira enkinyaniro na muleithiri wa Meru TV ngakulikania wari Prime Minister na kinyamubunge wa isiumbunge kia Lang'ata kaunti ya Nairobi Raila Amolo Odinga na areketio ta uturo bwawe mututi Raila akwire rwari rukiri hari ndigurune ya India Raila harari na miaka 80 tokaromba mone Nyamurungu hamwike antwa ya hara eka hatheru bwawe haone tokira katanta kirinteto sietu muthenya yorwari ithira wina kaita kakea bitawa tirimbabu